BJ vlog sa kalolom le vekchewa hei Assam University atangin silchar kan pan me ka tuna hiam Assam University akan la oban de helai te hi Assam University ko pa na nia hei kalpong te pon bang hei helai te hi thing pui fe kwa na nia amoin a hring thakop mai en pon wam en ta tan te tu sa man nia kalpong hi akoya asan chu Assam University of the Langram nia akoyin asang den driver pa motor kalme ka abia kan wabin apel ko kay helai te hivai to ranita helai ayan lima kedua berbula wam tewin mini vlog kalau siapa video to ite takal na video kalau siapa ni saya vlog pa ngayon ilawa video may ni motor akan cuang yan kaya itu kemudian tesuan ini dah wakan ini kanung lamay han sing kuang or ba when Good Friday kan mga Assam University right kan siya kan siya so felet oran ruate tapain silsatam kampanan nyanyian kesian tu apa ani pun alung te alle ani yang trong ya lo amu te ya ofa vàng nghe chú có xem là what lai hi sil chara til lian ber chat la si lan ti chu nia hei alai a yan long te vel ani pot te naw te oma sanga te man thi ani ri di lan ti ang khania sil chara til lian ber ani so lai so kan chuan sil chara sung kwa che na tam pera ni sung kwa ve kan ne lai so sung le kwa u nau ve kan ni sil char hi nuam ma se atrop ini silcari no apa mase adrop letuk ini aboy klak na dasbin te himumal te win dasila chuan Switzerland ang main anwa man ni hey at clear be ulak pom ulte adrop ni man ni sunakan om na hi Silpuri Bazaar niya Silpuri Bazaar le mulawatan lahi Silpuri Bazaar ni barakten jangan ayan
Silpuri Bazaar ni hala hi kanung lama di bengseng kos mai kanung lama dek si bengseng sia darang mai ni bengseng keteng kan ni lâu thì tiền luôn nha. Hey, tu na yan Silpuri kan pel sia kan bula yan vai nu lâu chua mel thabak lâu chiang ha lâu chua so la nai super te so sinta tu ko ti kal amita ta na yan an suang lam kuya ni vai nu mel set de walau kala kasi min lua saka mun nuam deu kha kacang phato lo ani tu na chuan mun the om dewa ma wai thak au nei voi na ka motor chong tu nuam khop mai channel ko ngai takin mi lo subscribe sak thinu lamo kalo putang subscriber hi lem thai các chàng chấp hành những cái mo trong thì là bằng cái in anh ổm anh lái tất cả cả thua cái mặt không thể đâu về cái mặt cắt la hít tung buông in cắt đến tu này hiền Silchar medical college akan nomé cả he kan pilek kan puten an siat thei dana chuam bunggura kan nomé kan ni asan chu mitam ta hian Silchar medical college kan ti hian an se thei ngai lewa gungur kan ti chuan a chiang toka gungura kan om ani ai zam khop mai zam na sale tu helai te hi doctor chamber ti vel ve kan ya pharmacist ti te chu bor vel chu ni wen kan hun man dan a boring lo khop mai ring nun hi enjoy ve tu rania long journey short journey apo hian enjoyment hi koi mo without enjoyment life is nothing ti kha in lo the don nia ma se zuk le muam tel lo hiam zuk le muam tax tel lo hiam kan ring nun kan wang lai nun hi du to kin kan man thaya kan enjoyment thai ti kha in lo the don nia zu le sat châu hi sim na pui ani lawa sim theina ani lawa mani le mani hi dilim ve thei ani mani le mani in dilim thei lo ani chuan mi pa ngai lo ini ti na ni ti kha i lo se ve don nya isung le kwatan mal som na nila inu le pa i u le nau te tam bollo ni lo la isung le kwa te tam dustbin thatak alo ni ze lang che ti kha ka viewer jong jong ka cha du cheu ni hey tu na hian an thleng te Silchar kan nom to ani kamel te pu he yam amu chak op thina in du chuan PJ vlogs aka kanya kaladang lam lawa lakin dewa chuan kala thau don ani
Arogya Hospital pula kan oma tuna yan eh. เป็นจะจุดคุยในซีน่าตรงนี้ในเวลาเท่าเป๊ะไม่อยากกินทานฟานเต็มเลยนะ Kuy ka na yun na dyan kataw doon. Kamil po sa doon. Kung ngayon tagin ka channel hi subscribe sa ulam, share sa ulam. Asan jo? Kay income alan claim la to ka. Vlogging na to mic ba. Kalalay thay lawa, white lang khop may hey. Motor ri nen. Dextri ta nen le vlog. Angai hi. Ta thin lu mi an na ngoi. Waya. Ka viewer 10 ngày khác anh làm lâu in lâu tiếng thì tới hiện là wa làm cái gì lâu này tu này yan kan tum ram chu kan kleng to a kui na tan chuan chu sang tu ni sela next video kai mu le fek ton yo bye